nam kusur kebrih nyutrep mentakasnya dia kusukar kelap pen mi pajba ya kepot jong kakun hun tokir halor kisah setiap bace kipun pau batin hun betul ya tikai kusukar kepot kerem berkenal tok buat menyeram kusur kebrih nyutrep lapu jengkli balai ya kepot wa nakaliang justice di wifi pada thoi kerteng jeng kebrang ti jeng let krai kum bace kusukar pendam kasebe orang ba Nakaliang keserta ketinsia kadai bantuan sistem kini kulit balai kandang kami ka akan kot hajar roong pada rakis yang telang hir bandai kendrai kar neki barjela bawan belak empat khamsla bunsi ki hapsyong patok pat haplet hajar syaki pulis station lagu jikli balai pat yaki kulit ki balai kat ikan kam kesokar kam sumlam sing PII takab ongru pak ai kesokar kalai kalong kam kai penban yêu cầu kulit ini ya kita ka kenhon jongka tactical team one. Dina yang jongi ni penpau ba ngim sui ha hak ji sha ba pilalam. Hari lai yo so ba utang master A master B udan ti ban punya. Lade ban sim kam no yu. Kini kalau ka jing dawa ke jongi. Tip hai pat ni kadang dan ke jimbure. Kam dan jimbure syo no mangilalam ba ulah keren syai ba ulah pen kam namar ba excessive use of force. Te hak jo kapor nakliang jongi ngim ni persya ya tak jingkol explanation biang habde bari cases bat ke ba nakliang jongi ni dawa ba ka first track court ke depan kle no lane bade ban chimti no habde bari case shu ngko ban ong yepi habde bari ke jingjia mo ngila dawa lesi lakham slam di paralot MLA ibadat hang ni nginam la ban len nado bangi pha soi ya tu kas election campaign gitu ni kiladon kiba ong bang ngin series kini isu tinggal kwa ban ong bat ban kerensai bakum ga jai ban riu ngilangnya lani ngilat han ban yo slow ya ka jingle don board dong thombor jong kibriu jong ga an ngi I balada le ubriu u lese uken hun seng balang sho lani takti ya unong wei nong ar ubale igni kikam kiba hakim mang salang te kilek no kikam mardor ki pengat ki section but lakem laset ladam dei lai benai ndru benai te kisnam lakem iki henry mentang lalap peleng ba katum kedika inquiry lalap ba udon uta unong peniap yau bala white ing no hang ni ka report tingingi ong ba habo pirap kem ya kita ki no ilam seng balang pilai barjelar ni tang bencubat barjelar ulah syakem gini ilam seng balang dekat no tam le ya kini kinong peniam tengi na le jongi ngi don kata kecil artetin ya kini ke MDE government ngi suthu balada kale kumde hakwi ke singi ngathlai ba kanom salia ban simro ya ka jing em ka jongi kum ki leaders hapo ka subrin neutral ni ki par ki leader jogi NGO te kita long ki jibi tok nakala NGO ka subrin neutral lada ki penikan mau nado ba NCMT lembag ni ka commission miklia human right commission kadai lembag ka jinya menjur lang batayen ni sehon hajisha ngi dawada ka wei insya bat pocket ni ka lon rel lembag ka jinya menjur lang batayen ngilang yang menjur bat balak hi dau justice di pai di mentahi ko bolong minia ap yang lang bat ka ini yar kat batayen ko mangila nado ka sin merikok bagi yar kat batayen tementar ni yar kat batayen hre Nasuko pan ulpa kirai ki bakam ngin sa siem andang ila syong ha bidding ke jongi bat lesi pinsai ke ba ngin sale persya ya ke sarkar ke ba kudup lesi kinong priya breu bat penstom ya ki ko ba pilai imba ya kino hi kai ki badawai to penstom na pasang surat ya ki middemin bat kum tatar tengi kumbangi ong ladu peningkong ba ni pendram ya ke sarkar MDA tingin mo ban len pe kumanda sigir mo u konran uang ba ya call explanation itu kulit habalan dep bagi tik kulit penyam boleh man call explanation nya iki haji syal ada ban sistem kam ada iki herem ta haban call explanation nya iki kani kalau thamula ni kam ka denak leng jongi gidewa bagi ke fast track court ke depan ya ke depan sim kam no padahal ke por kani ngi subah bakadon ke ka konspirasi nani ke jinsla wat hapdeng joki di kabinet rang ni tegi minister nama ngi dan kermau hak tu kupor
when the minister will step down, had let's say within an hour, let's say labro ulash kiyong yang hatakakan. Kani kadon ka ay ka ba nagleng jong ihi kum ka sur brinyo trap ngimla berpriang dalileru em. But kajing ya let's say menemo ngashko apan send ka message kerpang sya kini ki bulet kibari para pasnam jong ni. Ngihang ngim shoma opos la ngim persya ipi baro ki bulet. Nomor dal ki bulet ki ba dari ki basne. Ngi persya mentai ki bulet ni breu. Ye ki kitang suloi jong kinong batang. Ko ba ye pi ki parlom MLA ki badang sngo o kidina ka juk dok snam pat ngi lane pi dang sngo persya ya ka jik sha dekat jubor le jik sha thombor jong kui pat ki par dok snam ken ma mom pi ru pi ka juk dok snam jong ngi te ken ma la da ki sngo khiai ka ne shim issue lane ra no hakini yi pat ki ski ki pasal long pan debate ya ka de ka jingjia ka bala jia hapo ka bring trap jongi hang te po slong mola tinang leng jongi ngim don ai tingi saidon ye ka we par ka meeting ya ka ba hadin jong kaji kedok bar ki bahayang sam ngin sa syong ya ka isi meeting jongi bar hangtang ngin sa puna iki program ya ki persya ya kini ka MDA government ni ka Mother Democratic Alliance ngim hon te ni ngim dan ka suntur hang po assembly kini ki para MLA ka ki 36 nakren kan pangi 36 ki MLA na por lu khasi jenka kini kan hadin ba philayo ya kini ka kaipan let us study tikna haye let's say mapi pidan that voice ban race poka house ngiti ngidei kibreu shabar jeng house tingi kedu yakini bas ngubah ban lei ha kidi kisngi pas shong session nagaliang jungiru ngidang suyo ngipat yo ha ban kulie asa sim katu ban ni yang iru katu ni por bang yo bak study bahai kan iru pot bat katu ka jungtip pat mo let's say ki press media ru mane kila kulie lihat kila pelat cepa YouTube bangile yo smo ba hakan ni report la pendam lot ya kita ki kerteng jong ki pulit la pendam lot ya kita ki kerteng jong ki witness hadian bala xerox tengi ngskwa ban bu jingkeli kan haba ubai pai ucerman jong kan ka commission ula ay kan ki report let's say kitu ki kerteng kila don hakan ni ka report ni mat mo jong kini ki witness jong kini ki pulit ki bodon kti ne lani kinu kita ki he sarkar ki obstar ki baai order Bande ya ketua kam, ini ke install ba kila pendam lot ya kerteng jong kulit, kerteng jong witness hadian balas drops. But ni sekarang kani ke report kedon kumpa arku profit CIA. But kani ke report kamlong ke basai, kamlong ke basai. But kapan kesan ru mo kat kumpa lakran naki press media lapan kesan ru ba kisiat namar ba ulatur hi hatu kamit mo. Hendak bang yo semua mana nak kinongkran ba ki ong ba ya kan ni report la siat la pen kesan ba ki pulet ki siat lamar ba uba sieh na ba ulatur ya tu komit ba ki ong ba kimtep ba udai mu hadian ba dalam pelepat ya kan laj kin salap ba dei uba siris ubala kelon yap mo dengan semua dong ni kapor ba mensua baro pila ya snow mo ya ka witness na kaliang kaying kesem ka witness na kaliang kikun ti bat mentah kan ni report mudon te kata ka witness mudon la pendo la pendam no dingin pa kata ka inquiry ikwa ka honesty inquiry mo kani ka report kalong unsatisfactory not factual mo ndrai la tampo pat ya kani report tingwa sono bon kani report kamunta desi ka jingle jong kani ka government desi kibri ki jungi ki patba ki jungi ki la sedang penting pi ki la sedang penting la sedang ban do confidence ya kani ka sokar MDA padahal kan ni kaporu ngasuban penken mau kat uwa jamal kasam we na kile no patrim ha mo ula ngatrai dia ken mau hi mo katu ke jingjah po katat kila rung kila siat kila penyap ki breu ki patba ndrei kat ke sorkar dia kadang-kadang kem yu mo dipulet kidang kem yu kidang don kata ka inquiry but kasim daki senam makin rai penrem makin rai penyap yu ndrei ni apo ke jinla ke jungi ki kaan kalasim hi hakti rajong mo kalale dan bor kamsim kamsim intergiat ndrei na sudah masyurung bersiap hatu kalang mo pansule utama what ka artikel 21 ru mo kala krensai mo kadon kutu ka right to life mo right to life and kabala krensai mo pa umdan monu bala ban sim ya ka GM jong nu breu mo
tenre hang ni asule ka momon bo claim don ganu ka inquiry claim don ganu ka jingkem shwa dan ni ban interrogate shwa re kat momon mo la sulit bet la su penyap bet puri teng soba ni na kaliang ka beri nyu trap pastur ka beri nyu trap pastur jompat ba ni langsung tenat ba ka government ding ba deputy chief minister ula ong ba haka menta kasgi haka kendai trik on pelat pat ba yang kai pot re kani ka sulong waste of time fi Hong Kong, kalau Hong Kong, kalau kuman ba kani sarkar, kala set kala ya kari ka chat beri bujmi ka set kala ya ka sur jong pat ba. Ba kani ka porong